Insyaallah taala bihaon jadi kita pasiyo harap katu ini matupa Santa Cruz Island yaon sabab under ini sin pamarintah Ustad Junaid Barangay Santa Barbara. Insyaallah bisitahon ni mga tayo manghudin dito suk katu ning pagkasiban paglasa iban insyaallah taala duma kita amuin tatabangan bukas kahawa iban sin sukal-sukal nila insyaallah pa Santa Cruz Island bihaon insyaallah taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap na mo pa Santa Cruz Island. Santa Cruz Island sa pamita inyaon agad siya pa Barangay Santa Barbara. Na bisita on nato sabihin sila na bang barhajat ing Kauman Balbara mas barhajat sila. Sa kakitan tabihan na malayo na sila maripa town. So mataod dito mga kataymanguran, maglagi rin sa tatabangan, diya sinambok ka anak ini hambok manghod diya ka na di muhajir na di siya mabaya amin dito din siya makapamisita matto sa mapasampay yung maksud niya pa mga kataymanguran. Alhamdulillah. Sa mudahan salamat yung pagtulak-tulak natin inshallah. Ako nga bitch ano sa nagkaroon mo. Pero pa ito ka ba Jay? Ako 11 Island. Sa buwan ko kanitspan. Kita ni doa Allah Ta'ala murah-murahan salamat kita ni kataan iban lapas kita ni din sakit iban din ang musiba biara tong kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban papagbarakatan si Tuhan Rabbul Alamin in katang maksud na to mabot naman ang kabuhi sin kita niyo iban sin pag-usahan na to amin ya Allah amin ya Rabbul Alamin bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbuduni astajib lakum Allahumma ja'alna ma'al ijtima'at mahruman wa tafarruqan an tafarruqan ya Rabbul Alamin Allahumma inna na'udzu bika minal ma'asi wal jununi wal jizan ya Rabbul Alamin Lagi kamu agad pas Kauman Santa Barbara, di sab kami mabaya, labi-labi na yung barangay official, yari kami magad, kawan na mo makaham. Usog! Oy, tama na kaway mas mo. Ito! Mo na lang. Ito! Ato? Babae! Buok! Usog! Babae! Dua! Usog! May pasok sa kapatid, nakakahuli yan.
Babae. Usog. Babae. Babae. Adlaw ini ipati na mo kanyo, adlaw ini meeting na mo iwan Babae. Barbarians boy. Pwede mo yung zoom number 2 yan? Pwede sa mag-social distance lang bagat. Unang video? Oo. Sir Basa, nakala. Pinanganar ako sa alon. Okay na. Okay na. Okay na.